asanga ko umuntu aryamye hariya n'abantu bose bahari ariko ntitwamenye ikintu ukuntu yapfuye. Mubonye aryamye hariya kuriya seka ngo abantu basanze abambe basanze afite icyuma ahantu bamuteye nta maso twabonye hariya ariko twakeka ko baba bamuzanye bakamuta hariya ntago bamucinze hariya bamutsinze ahandi baramuzana. Ariko ikigaragara kubera bitewe n'uko aryamye naho arambitse urumva nabamuzanye ntago ari ukuvuga ngo yaharwanije barahamutsinda. Nta maraso agaragara hariya. Mu karere ka Kamonyi mu murenge wa Rukomo umugabo w'imyaka 45 y'amavuko yaje gusangwa yitabye Imana munsi y'umukingo, ndetse uyu mugabo akaba yishwe urupfu rubi cyane. Abamwishe bamuteraguye ibyuma mu izosi, ndetse barangije aho bagiye bamutera ibyuma barahafunga kugira ngo amaraso areke kuva ari menshi. Bahise bamushyira mu gitenge bamushyira munsi y'umuhanda. No mu gihe umuturage wari ugiye guhinga mu masaha ashyira saa 12 za mu gitondo yaciye kuri nyakwigendera ntiyamenye yuko yitabye Imana, ahubwo abona ibirenge agira ngo n'umuntu waryamye uteye ingangi yabuze aho kurara, arakomeza ajya kwihingira nk'uko bisanzwe. Ni mu gihe haciyeho undi nawe arangije abona amaguru umuntu aryamye, hari saa moya nawe arakomeza arigendera. Ni mu gihe saa moya n'igice haciyeho umugabo witwa Karamage, nawe ahageze agira amatsiko kujya kureba uwo muntu aryamye, asanga atwikiriye igitenge. Mu kumukangura akomeza amuhamagara umuntu niyitaba, agira amatsiko kumenya uwo ari we. Amukuyeho igitambaro abona yishwe yateraguwe ibyuma. Ako kanya ahita avuza induru, n'abahingaga bamuciyeho kare baza birukanka nibo basobanuye uko byagenze. Baje basanga umuntu aryamye barikomereza bagira ngo ni umuntu wateye ingangi. Uyu mugabo w'imyaka 40 ndetse basanze yitabye Imana. Hahise hamagarwa imbangukiragutabara byihuse. Mu kuhagera basanga yarangije kwitaba Imana. Imbangukiragutabara ikihagera yahise ihamagara imodoka ya polisi ishinzwe gutwara imirambo. Imodoka ya polisi yahise iza yirukanka igitaraganya ihita itwara uno murambo. Ishami ry'ubugenzacyaha ryahise rihasesekana n'iminota 5 iciyemo. Ubugenzacyaha bwatangiye gukora iperereza ku rupfu rwa nyakwigendera w'imyaka 40. Imyirondoro ye ntago iramenyekana neza, ndetse abaturage bavuga yuko uyu mugabo batamuzi mw'uno murenge kandi ari n'ubwa mbere bamubonye. Bamwe mu baturage hafi ya bose bavuga yuko batamuzi, ariko imyirondoro ye, indangamuntu ye basanze yarafatiye indangamuntu mu karere k'Amajyepfo, ndetse n'ahantu hitwa Igicumbi. Indangamuntu yanditse yuko yifatiye mu karere ka Gicumbi, bivuze ngo ni umunyagicumbi wari waraje gushakira ubuzima inahangaha. Ntabwo amakuru ye aramenyekana byuzuye koko yaje kugaragara yitabye Imana. Amazina nayo ngayo imyaka ni 40, ndetse n'akarere yafatiwemo indangamuntu ye naho ngaho. Ishami ry'ubugenzacyaha rero ryatangiye gukora iperereza kugira ngo hagaragare cyangwa hamenyekane abishe nyakwigendera w'imyaka 40. Babiri barangije gutabwa muri yombi bakekwa icyaha cyo kuba bishe nyakwigendera, dore yuko bavuga yuko naho bahuriye na nyakwigendera. Abaturage bamwe batanze amakuru bavuga ko ari ku isatere arimo anywa inzoga ari kumwe n'abandi bagabo barenga 5. Bityo rero abagabo 5 harimo 2 bafashwe bashyikirizwa ubutabera kugira ngo babazwe impamvu uyu mugabo barimo basangira yitabye Imana. Bavuga yuko batashye mbere, ndetse uyu mugabo bamusize mu kabari bajya kureba uwacuruzaga akabari, avuga yuko bose batahanye baviriye mu kabari rimwe. Rero nibyo byatumye uyu mugabo aguma mu ishami ry'ubugenzacyaha RIB mu gihe hari gukorwa iperereza. Icyaha bakoze cyanishwe igifungo cya burundu kitagabanyirizwa ibihano, gukubita no gukomeretsa, kwica umuntu wabigambiriye ni icyaha gihanwa n'amategeko y'u Rwanda. Iyo ufashwe hanishwa igifungo cya burundu. Bamwe mu baturage bavuga yuko uyu muntu batamuzi, ariko abakoze bino bafatwe batabwe muri yombi. Ishami ry'ubugenzacyaha ribwira abaturage kujya batangira amakuru mu gihe hagaragaye ikibazo nk'iki ngiki. Ni mu gihe ishami ry'ubugenzacyaha hari 2 bataye muri yombi bari gukorwaho iperereza. Batangaje ko nibemera icyaha bari buze kubitangaza, kandi ikindi bemeza yuko abishe nyakwigendera
nyakwigendera w'imyaka 40 bari buze gufatwa bagatabwa muri yombi. Umuganga wahageze mbere ari muri ambirasi avuga yuko uyu mugabo yishwe urupfu ndetse icyuma bakimujombye kikamugera ku mutima bigatuma haburira ubuzima. Umurambo we wajyanwe mu bitaro kugira ngo ukorerwe isuzuma bamenye icyamwishe nyakuri kugira ngo aze gushyingurwa. Ngayo nguko rero ni inkuru yashenguye imitima ya benshi, ni inkuru yahamuye abanyarwanda benshi. Ngira ngo nawe iyi nkuru ngira ngo nk'uko uyumvise wumvise ko ibabaje kandi iteye agahinda.